Droonid ning seda just sõjapidamises on olnud viimastel aegadel pidevalt kõneaineks ning Kesk-Eestis toimunud esmakordsel NATO erivägede eksperimentaalõppusel just nimelt droonid ning elektroonilise sõjapidamisega seonduv üksipulgi lahti harutati. Ning Nurmsi lennuväli, kus asub moodne droonikeskus, on ka terves Euroopas suhteliselt ainulaadne koht. And also is within a beautiful airspace in which we can operate from ground up to flight level very high. And we can also perform electronic warfare and GPS jamming. So those are all requirements that are kind of hard to achieve in Europe, but are very useful for us to replicate the battlefield environment and the contested environment that it's really more realistic for what is going on in Ukraine right now. So it was the first edition, and we have to also to coordinate several things with the host nation, several actors, soft unit, the industry, the academia, so a lot of coordination going on to make it happen. But we want to learn from our, not mistakes, but we want to learn from our experience and be capable to deliver a better product each edition. Oma kogemusi olid NATO droonioperaatoritele jagamas ka Ukraina piloodid ning nende sõnul on droonid hetkel sõjas kindlasti võtmetähtsusega. Ці навчання потрібні насамперед, і якби нам якби це не звучало, але нам потрібно все-таки готуватися до, не тільки нам, а взагалі і країнам Балтійським до, скажімо так, до війни. In this time in our warfare, in Russian-Ukrainian war, for Ukrainians, drone have one of the most important part in battlefield. We could get information from drones. We could strike everything with drones. Of course, we support and our land forces and could save our land forces from Russian forces who are in charge. We get all information and make very fast decisions to destroy enemy targets. And the main task, for my opinion, the main task of drones is to make more biggest casualties with Russians on Russian side, to destroy and kill Russians, and to save the life of our land forces. Drooni intsidente on ka Eestis viimastel aegadel olnud, kus suve lõpus leiti nii Lõuna-Eestis kui Läänemaal alla kukkunud droon. Viimane intsident alles mõned päevad tagasi siin samas Võrumaal, et kui palju me sellisteks asjadeks valmis oleme, kas hetkel on üldse teada midagi sellest intsidendist? Ei, mul selle kohta täpne info puudub, et mis droon see oli ja mis asjaoludel see seal juhtus. Aga me peame olema valmis selleks? Jaa, loomulikult, sest see vaadates Ukrainat, see probleem puudutab mitte ainult kaitseväge, vaid see puudutab kõiki meid. Jällegi vaadates, kuidas Venemaa mingites asukohtades süütuid tsiviilisikuid taga ajab nende droonidega. Mida rohkem tuleb droone, kuidas nad arenevad, seda sammu peavad pidama ka droonitõrjevõimekused, nii et see on iga üksuse, iga süsteemi praegu, ma usun, üks kõrgemaid prioriteete, kuidas tagada nende turvalisus. Küsime siis nii, et kas Eesti riik on valmis hetkel? Valmis milleks? Et vastane otsib alati sellist nõrgemat kohta, kõiki auke kinni toppida on ebamõistlikult kallis, et Eesti riik on valmis vastase sõjaliseks ründeks, niisama igapäevaseks kiusamiseks, me peame mõistlikult ressursse kasutades kaasa mängima.